Biz bugün Yardım Meştine Musa Bigiev'nin %40 yıllık юбилей günleri umayı bilen hem Yardım Hayriye İslam Fondu'nun 10 yıllığı umayı bilen Россия Müslümanları sosyalizasiya, просвещение hem tradisiyalar деген temaga fenni gamali konferensiyaya jıyıldık. Bu bizning konferensiyamiz, bunda din ahillari qatnaşa, akademiklar, galimler, cemaat işlikleri, imamlar hem büyük süynüşlü bugün Yardım Meştine keldiler. Tataristan Müslümanları Dini Nazarati Müftinin orunbasarlары, Россия Müftiler Şurasının vakilleri, Tatar Kongresi'nin vakilleri, Tataristan'ın prokuraturasının, Tataristan'ın narkokontrol upravlenyasından, Tatar Kongresi'nden men şunday konaklar kelgenge biz bek şadbız. Dini idareler, bigrak da Tataristan Dini Nazarati hem galimler arasında bir ilimde urnaştırу, yani din, fen yolların qarau, hem şulay sosyal служение, yaşlarını radikallaşudan saklau, destruktif ağımlardan saklau yolların qarau, hem Tatar mahallesinin üsüş перспективаларын текшеру. Вот могли жить в Российской империи, одновременно служить этой империи. С другой стороны, мусульмане тоже не знали, каким образом адаптироваться к реалиям России. Из компетенции, общегражданской компетенции, тоже очень важно. Сегодня мусульмане должны, до революции так она и была, они начинали, мы, российские мусульмане. Все они были, как известно, единоверцами, и Адам, и Нух, и Иса, и Муса, и наш пророк, все они учили об одной истине. И вот эта идея, которая вытекает из мусульманской священной истории о том, что истинен только Бог, а все остальное множественно, оно закладывает ту основу, в свете которой мы начинаем искать актуальные формы для выражения исходной изначальной истины. То есть и мы говорим о том, что ислам, он всегда, будучи единым в своей основе, он всегда предстает перед нами в различных социальных практиках, в различных формах, которые обусловлены текущим положением вещей. И прежде всего это задача сохранения татарской нации. Барыбызда білесіңіз, соңғы уақытта бізде шындай қараш орнашты. Татарларға ислам бұлғаршылығынан қалған, һәм бізге бұлғарға ғана қорарға керек деген шындыра қараш сіңіп бара. Әмі ләкен ол бет бұлғардың нешік аңлаудан аттыра бұл мәселелерге трактовка беру. Иқтибара білен ойлап қарасаң, біз шындықта бұлғар уақытында, бұлғар дәуірінде болған исламның нендей болу турында бірінші де білмейміз. Конкрет рәвіште. Біз білеміз, анда келуші асхаблар турында бірнеше мәғлумат. Әмма ол Dini tarikat turunda söz baramında. Tatar şeceresinin ayırması şunda ki, ol hiç yolunda Cidebuğun babasını bilirge deyiş, hem şu dizigen ağaçının günde başına minip düşerge deyiş. Belki babam, Cevap babam, Yarulla babam, biz bitip barabız. Dil yağınında, isimlerimiz yağınında. Bir yolu 100 kişini İslam'a da kirtip bulmayın, 10 kişini de kirtip bulmayın. Metodum molekулярного проникновения işlerge gerek hazır. Bizge gerek практический аспектlarına kararga. Eğer de nimdidir centralizованный духовный управлениялар бар iken, ol vakitte alar üzlerinin ülkelerde işki turgan vakillerinin işlerine kübrek itibar versinler. Kaysidir vakitte bik matur itip jiyılışlarda, konferensiyalarda deklarirovat itiler традиционный ислам, духе толерантности falan fustan deyip, на самом деле regionlarda alanın vakilleri şuluk традиционный İslam degen nerseni tanıklıkta yürüyorlar. Kaysidir avullarda zor fitneler de kovup gitti. Müftiler kelgen vakitta halk cemaat alarga sorau bire, alar sorauga matur etip cevap kaytara, alar kaytargan vakitta alarning vakilleri başlarını silkip turalar. Müftiler kitüleri bilen yok. Tamam. Anı bu yüzde gitti, sözü de gitti, cevabı da yuvaldı.